Petra Butala Kovačić imala je uspešnu karijeru kao takmičarka u Hrvatskoj, a sada je kao trener Aleksandra Perišić pomogla Srbiji da dođe do srebrnog odličja na olimpijskim igrama u Parizu. Petra, pre svega hvala ti na vremenu. Posle uspešne takmičarske karijere u Hrvatskoj došla si ovde, ali hajde da se prvo vratimo na neki tvoj početak sportske priče. Kako si ti ušla u tekvondo i kako je tada izgledala tekvondo scena u Hrvatskoj? Hvala vam prije svega što ste nam došli, dobro nam došli. Pa počela sam isto kao klinka, isto kao Aleksandra. To je bio neki sport koji me privukao prvenstveno zato što su moji najbolji prijatelji u tom trenutku se time bavili. I eto, tako sam krenula i moj prvi trener je bio Koreanac, što je bilo tada jako egzotično. I baš sam nekako sretna zbog toga jer mi je dao nekakve tehničke temelje prije svega koji su mi i dan danas izuzetno važni u radu sa ljudima sa kojima radim. I mislim da Hrvatska ima jako dobar tekvondo, to svi znamo i bilo je onako, ta takmičarska scena tamo je dosta jaka. I mislim da me to sve nekako izbrusilo na način da danas imam sve te stvari koje mogu ponuditi, svo to znanje koje mogu i iskustvo ponuditi svojim borcima. Tako da mislim da su se stvari baš onako odigrale kako su se trebale odigrati. A tekvondo kao sport općenito mislim da je super za svakoga jer potiče iz te jedne istočnjačke vještine i uči vas puno važnim stvarima od samih osvajanja medalja ili tako nešto. Tako da eto, to je jedna ukratko priča. Kada se setiš sada svojih takmičarskih dana, da li bi mogla da izdvojiš neku medalju, neki meč koji ti je posebno značajan? Pa bilo je svega. Ja sam imala užasno puno mečeva u nogama i nažalost nisam imala možda kvalitetne ljude oko sebe da bi došla do tih nekih još većih rezultata. A nekako šta znam i ne mogu, iskreno da kažem ne mogu sad da izdvojim nešto. Eto, mislim da je sve nekako vodilo ka tome da sad sjedim tu pred vama u ovoj iluziji u kojoj sjedim danas i mislim da se sve odigralo na način na koji se baš trebalo odigrati. Ali svaki meč, svaki trening, sve te nekako izgradi kao osobu i sve ti nekako na kraju. Znaš ono kad kažu sve se događa s razlogom, evo, i mislim da je to kad gledaš nekako tu prošlost da je to apsolutno istinita izreka. Da li si tada kao takmičarka razmišljala o tome da radiš kao trener ili to došlo kasnije kada si se preselila u Beograd? Ne, nisam razmišljala jer u tom trenutku si fokusiran samo na sebe, fokusiran si na to da ti ostvariš rezultat, fokusiran si na svoju karijeru. Ali ja sam upisala Kineziološki fakultet u Zagrebu, odnosno DIF ovdje. I nakon što sam završila tih 5 godina i master svoj, nekako je bio, ja reći ću tako, logičan slijed događaja da se krenem baviti tim poslom jer opet imam i tu nekakvu sportsku pozadinu, ali eto, edukaciju za to, tako da eto, kad sam se preselila u Beograd, to je sve krenulo prvo sa nekim klincima i eto, tu smo danas gdje smo. Kako je izgledao taj period sa tatamija u trenerske vode? Da li si se odmah prilagodila? Pa mislim, glupo je sad da kažem jesam, ali jesam. Jesam i mislim da je to isto jedna onako dobra stvar, što ja svoje borce danas jako dobro razumijem, jer ja sam do nedavno bila u njihovoj koži. Ja znam kako je to skidat kile i biti umoran i ja znam kako je to kad imaš sve te pritiske na sebi i nekako stvarno mi je puno lakše nekako se poistovjetiti s njima sada, nego da možda nisam to sve, recimo, to tako nedavno prošla. Tako da dosta dobro sam se nekako adaptirala i oni su se tu privikli na mene i kad je god nešto teško ili problem, nekad se i bez riječi razumijemo zato što, eto, bila sam u toj koži i apsolutno mogu shvatiti kako se osjećaju i opet imam neko iskustvo da im mogu dati savjet šta je sad u datom trenutku najbolje da se uradi i kako da postupimo, da zajedno riješimo svaki problem. Kao što si malo pre rekla, tekvondo nije samo sport, već je disciplina koja nosi sa sobom određene vrednosti. Šta je ono što si ti naučila i što si želela, što želiš i dalje da preneseš svojim takmičarima, deci sa kojom radiš, nešto što će oni poneti sa sobom čak i ako prestanu da treniraju sport? Tako je, kao što sam ti rekla, znači to je jedna istočnjačka vještina i stoga je nastao ovaj olimpijski sport danas. Prije svega nas uči poštovanju prema starijima, uči nas nekakvim vrijednostima koje nemaju veze sa medaljama, uči nas tome da uvijek pomogneš svakome kome možeš pomoći, da ne odmažeš onom kome, znači ako možeš pomoći, pomozi, ako ne možeš, to je to.
cijeni se jako prijateljstvo, svi smo tu jedni za druge. Mi općenito u našem klubu njegujemo taj neki obiteljski odnos. I mi smo prije svega obitelj i tu ima i svađa i naravno svega kao i u pravoj porodici, ali na kraju dana mi smo uvijek tu jedni za druge. I mislim da je to ono najvažnije i najbitnije i mislim da su svi nekako članovi našeg kluba se ovdje osjećaju kao kod kuće i mislim da je to baš jako važno i da je to zapravo jedan od glavnih razloga toga što smo toliko uspješni, što smo u zadnje vrijeme zapravo stvarno smo osvojili puno europskih i svjetskih, evo i sad krune ova Aleksandrina olimpijska medalja. Oni uvijek mogu doći ovdje po savjet, uvijek mogu doći ovdje kad misle da nigdje drugdje neće biti da ih niko neće razumjeti ili da neće biti shvaćeni. Ovo je to nekako taj neki safe place i jako mi je drago zbog toga i mislim da i kad prestanu trenirati, to što si sad rekla, uvijek se vraćaju, uvijek dođu da porazgovaraju, da pretresemo šta se događa, šta ima, dođu po neki savjet i jako mi je drago što je ovaj klub njihovo sigurno mjesto. Šta misliš da je ključno za neki vrhunski rezultat? Svakako da je talenat dobra polazna tačka. Da li se slažeš sa tim da je to samo 10%, a onih preostalih 90% red, rad, disciplina? Apsolutno. Ne bi sad govorila, ne bi sad uzimala postotke kao točno 10 ili ne znam koliko, ali mislim da taj nekakav san koji si sposoban da sanjaš i ti ljudi koji te okružuju, koji su spremni da te nekako pogurnu da ostvariš tvoj stan, da je to ono najvažnije. I uvijek im kažem, motivacija je tu kao kupka. Malo je tu pa nestane. Znači, zato moramo imati disciplinu, moramo se pojaviti onda kada je najteže i kad je hladno i kad si bolestan i kad ti se ne da. Moraš doći tu, moraš se pojaviti, moraš odraditi. Mislim da je to ono najvažnije. I da ti ljudi koji su spremni, onda kad im je najteže, ustati, stisnuti, dati najbolje od sebe u tom trenutku. Nema veze, to je možda njegovi 10%, ali daj u tom trenutku najbolje od sebe. Vidi sebe negdje daleko na tom pobjedničkom postolju. Jer mislim da puno prije nego što smo ja i ona se popele na to postolje u Parizu, mi smo sebe tamo vidjeli. I znali smo da vrijedimo i znali smo da moramo puno da radimo i da uložimo jako puno sebe u to. Ali taj nekakav san i ta nekakva, da kažem, vizija je ono što je, mislim, svakome potrebno i puno rada. I ono što je Aleksandra rekla prije mene, mislim da je secret ingredient ljubav i da bez ljubavi apsolutno ništa ne bi funkcioniralo. Kada si došla ovdje u Taekwondo klub Azija, Aleksandra je već bila tu koja je dete ovog kluba. Kako izgleda vaš prvi susret i da li si odmah mogla da prepoznaš kod nje taj pobjednički mentalitet? Pa naš prvi susret, sad se konkretno ne sjećam prvog, ali ona je onako uvijek bila negdje ovdje i bila mi je izrazito simpatična i uvijek mi se onako smješkala i prilazila pa mi je nešto pričale smo nešto i tako dalje. I onda kad ju pogledaš na treningu, da, apsolutno, ona je imala taj jedan, u tom trenutku ja bih još rekla nebrušeni talenat, ali isto tako je bila prilično specifična osoba sa kojom nije puno ljudi moglo izaći na kraj. Ali opet i kod nje je taj sastojak koji nam je za to sve trebao, bila ta ljubav i uz puno ljubavi mi smo se nekako našle i uskladile smo nekako svoje putanje, a obje smo takve da smo sposobne sanjati velike snove. Ona je jako veliki radnik i ja sam veliki radnik. Apsolutno smo se, ja bih rekla, u tim nekakvim najvažnijim komponentama poklopile i naš put je, eto, doveo nas je do Pariza, do te srebrne medalje, ali ja i ona smo svjesne toga da ovo nije nikakav kraj puta, pa čak ja ne bih rekla ni polovica. Mi smo, čim smo se vratili u sobu nakon 3 srebrne medalje, zaključile da mi u LA idemo po zlato. Tako da, i obje nas je zabolio taj poraz i jako je teško shvatiti lajku zašto je to tako i mi smo ispale možda i nezahvalne i ovakve i onakve, ali jednostavno kad znaš da je ona bila spremna za to zlato i da ona zapravo zaslužila to zlato, teško nam je pao poraz. I mislim da nas još uvijek malo boli, ali smo obje odlučile da ga iskoristimo kao motivaciju za još veće stvari u budućnosti. Apsolutno. To je ono što mi često ne vidimo, koliko je tu rada, truda, odricanja, ali onako kad se malo stavimo u tuđe cipele, sagledamo neku drugačiju perspektivu, onda možemo i da razumemo zašto je ta reakcija bila takva. Vas dve ste zaista imate poseban odnos. To nije ono klasičan trener, učenik. Odnos, to je temelj vašeg odnosa je prijateljstvo pre svega. Koliko je to značajno i za tebe kao trenera i za nju kao sportistkinju? Tako je. Znači, temelj našeg odnosa je povjerenje i prijateljstvo. I koliko god se i mi svađale, jer smo obje specifične na neki svoj način, mi se na kraju dana uvijek usaglasimo i shvatimo da
da je ono što imamo jako zapravo specifično i jako rijetko i da smo blagoslovljeni što smo obje takve i na tom putu. I mislim da nam je objema taj odnos jako važan jer mi ne radimo zajedno samo taekwondo, nego nekako kroz cijeli život idemo zajedno i dijelimo i dobre i loše stvari i sve nekakve međusobne mane jedno drugo i opraštamo i zamjeramo i svađamo se, ali kažem vam na kraju, ja želim da zna, ona da zna da sam ja ta koju uvijek u bilo kojoj najgoroj situaciji šta god da se desi da ću biti tu, da ću stati za nje, da ću biti njen vjetar u leđa i mislim da ona to zna i mislim da je to ono najvažnije. A i ona je takva osoba koja jako teško funkcionira ako nema to nešto. Nije robot, ona nije robot, ona je preemotivna, ona je takva i mislim da je taj odnos to nešto što njoj baš odgovara i meni odgovara i ovo su i meni i njoj nekako prve igre i obje kroz ovaj odnos puno rastemo i ja u trenerskom smislu i ona u takmičarskom smislu. Tako da, eto, mislim da nas je Bog baš super spojio i da je ovo jedna super priča. Da, ono što je meni interesantno kod vas dve je taj spoj vaših karaktera. Aleksandra s jedne strane je energična, ekstrovertna, a ti si, rekla bih, malo onako mirnije prirode, što je dobar balans, ali ima i izazove, je li tako? Tako, ja sam potpuni introvert, a ona je potpuni ekstrovert. I to je ono, valjda yin i yang, znaš, suprotnosti se privlače i mislim da smo baš takve dobre ravnoteže jedna drugo, jer ona mene nekad izvlači iz moje zone komfora s tim svojim ludilima, da ih tako nazovem, a ja sam pak ta koja nju nekad i vidjeli ste poslije polufinala, ja sam pokušala njoj reći ok, ušla smo u finale, sad sve ok, jer sam nekako se bojala šta bi se moglo desiti, ali eto, rastemo jedna uz drugu, nekako jedna drugu za ruku, kad jedna malo kaska ili je umorna ili joj je dosta svega, onda druga povuče i tako se nadopunjujemo. Kada je doživjela tu tešku povredu i operaciju, nisi joj dozvolila da potone, već si joj rekla da dođe na treninge kao posmatrač. Zašto ti je to bilo važno? To mi je bilo jako važno, zato što je Aleksandra u tom periodu svog života bila dosta, kažem vam, specifična. I ja sam znala ukoliko ju ne zadržim svaki dan u dvorani, ako mi ne dođe svaki dan na trening, da ću izgubiti. Jer sama po sebi je bila u godinama koje su takve, koje su vrlo izazovne, društvo te povuče te zabava, svi su na splavovima. Sve je to puno zabavnije nego biti u dvorani znojice, biti gladan, primati udarce. Ovo je borilački sport, svaki trening boli. I ako nakon treninga ne izađeš polomljen i ako te nešto ne boli, znači da nešto nije bilo u redu. Pitaš se jesam živ, šta mi se dešava, mjeriš puls kao ili sve okej. Tako da meni je jasno to sve bilo i jasni su mi bili svi ti nekakvi izazovi kojima je bila okružena i zato sam inzistirala na tome, iako baš nisam imala podršku ni obitelji njene, ni tu čak okruženja, zašto maltretiraš dete kao pustio. Ali mislim sad iz ove pozicije gledano da je to bila dobra odluka i da je ona ostala u toj nekakvoj svojoj rutini, da je ostala dio društva, tog koje je jako važno, te naše obitelji i tako smo se uspjeli sačuvati. Kao što Aleksandra ističe, toliko si verovala u nju da dok je još uvijek bila na štakama ti si joj rekla mi idemo u Pariz. Tako je. Zato što jednostavno nekad osjećaš. Ona je osoba koja je kao i ja spremna je, ima velike vizije i spremna je raditi, spremna je na to sve. I mi smo bili na 200 i nekom mjestu rang liste. Znači, apsolutno nijedna normalna osoba pri zdravoj pameti u tom trenutku tako nešto ne bi pomislila. A ja to njoj nisam rekla zato što kao ajde sad da joj kažem da ju malo trgnem jer ona jadna tu sjedi polomljena na podu, svi ostali napreduju. Nego sam zaista u to vjerovala jer sam vidjela da kada iz sebe imam osobu koja je luda koliko i ja. A da bi uspio ostvariti ovakve velike stvari moraš imati dozu ludila i moraš biti velika sanjalica, a ja sam u tom trenutku sjedila na podu kraj osobe koja je bila upravo to. Hajde da se okrenemo sada tim olimpijskim igrama, njenim debitanskim. Put do olimpijade kada je taekwondo u pitanju nije ni malo lak. Jako je surov sistem kvalifikacija. Vi ste uspjeli da se plasirate direktno. Kako je to sve iz tvog ugla kao trener izgledalo? Da, strašni su. Kvalifikacijski sistem je baš prvo zato što se 8 klasičnih kategorija spaja u 4 olimpijske. Znači to ti je automatski duplo više ljudi s kojima se boriš. Sve ja mislim krenulo u tom Manchesteru kad je ona uspjela u toj borbi sa jako surovim ždrijebom za medalju pobijediti aktualnu europsku šampionku iz Hrvatske. I mislim da je tu njoj tad postalo jasno da ona može. Ja sam vjerovala u to, ja sam to znala, ali mi je trebalo to nešto što će njoj biti nekakav opipljiv dokaz
da, ja to mogu. I nakon toga smo upale u tu Grand Prix seriju koja je jako bitna zbog skupljanja poena i već na tom našem nekako prvom Grand Prixu je ona izgubila jako tjesnu borbu za medalju, što je bio treći meč i tu smo već skupile neke poene i to je sve tako onda je osvojila drugo mjesto na prvenstvu svijeta, tu su krenuli ti poeni i mislim da je, eto, ostalo je sve samo povijest, a ključna točka mislim da nam je bio taj Grand Prix u Kini gdje smo mi onako same otputovale kao dva neka siročića, kao što ona kaže, 10 dana smo nudle jele, ali nekako išli smo tamo sa velikim ciljevima i znali smo da možemo i to je bio najteži, ja bih rekla, Grand Prix te sezone, 5 strašno teških borbi koje je ona uspjela sve da pobjedi i na kraju dana smo se vratili u sobu i nekako još uvijek nismo bile svjesne, mi smo sad na igrama, zato što je to stvarno huge u ovom sportu, to je nešto nezamislivo, ali eto, u tom trenutku je zapravo ta situacija sa kvalifikacijama bila završena i mi smo sad... Ali naravno, mi kako smo, pogotovo ja sam se vratila u sobu i sad kao znamo obje da mi sad trebamo nešto tu kao slaviti, mi smo na igrama, svi luduju, zatrpavaju nam telefone, zvone poruke i vidim sad nju koja kao pita me milion puta jesi sigurna da smo upale i ja koja već kalkuliram ždrijeb šta ćemo sad, kako ćemo tamo, znači tako smo. Uvijek ostvarimo nešto, ali ajde da to nešto bude još nešto veće. Cilj je bio jasan, medalja na olimpijskim igrama, došli ste do srebrne, ipak je izmakla ta zlatna medalja, Mađarica je ipak bila u finalu nepremostiva prepreka. Šta misliš da je tu nedostajalo? Pa prvo, Mađarica imala, to je bio njen dan, znači ona je preko paklenog ždrijeba došla do tog finala i ne mislim da je bilo šta sad tu bilo kod Aleksandre. Aleksandra je jača i brža i taktički bolja i tehnički puno raznovrsnija i sve. Jednostavno mislim da je ta pauza koja se dogodila između polufinalnog i finalnog meča bila duga i da je Aleksandra tu sve te neke svoje emocije proživjela. Ja sam cijelo vrijeme pokušavala da ju smirim i kao nismo završili posao, ti znaš zašto smo došle. Ali eto, jednostavno kažem, i njoj i meni su prve igre i mi se prvi put s ovim susrećemo i to nam je sve bilo pomalo strašno. Mi smo tamo došli pred onoliko ljudi, znaš da te svi gledaju kod kuće. I dalje učimo nekako, nemamo iskustvo. Sve što sam ja imala su savjeti trenera koji su prije mene osvajali olimpijske medalje, koji su ih stvarno sa mnom nesebično podijelili. Ja sam prema tome nekako pokušala da se mi prilagodimo, ali opet to ti je sve nešto novo. I eto, tako mislim da su te sve emocije, da su je možda malo pojele prije tog meča, ali to nam je opet ta, tako kažem, škola i učimo iz toga i razvijamo se i rastemo, koristimo svaku priliku za rast i razvoj. Da, ali svakako je to bila jedna lepa prilika za slavlje. Reci mi, kako si ti doživjela taj čuveni balkon? Ja isto kao što sam rekla, imamo isto crne rupe. Jednostavno dođeš tamo i to ti je nešto... Onoliko ljudi, svi te pozdravljaju, svi žele evo, to je nešto što je riječima stvarno neopisivo i stojiš tamo kraj onolikih legendi sporta, Nekako mi je najdraže što vidim da smo naciji dali razlog da budu sretni, da budu stvarno istinski sretni, jer ovo sve što se događa, ljudi su stvarno toliko potrošeni, toliko je nekakve tuge i toliko je tih nemilih događaja. A onda dođeš tamo i vidiš da sve to nešto što si radio i što si se mučio nisi radio samo za sebe, nego si stvarno tim ljudima dao razlog da budu sretni i mislim da je to nekako najveći poklon. Kakva situacija posle tog uspeha ovdje u klubu? Dolaze sigurno neka nova deca? Pa dolaze i sva ova deca s kojima je Aleksandar, koji su nama pomagali stvarno da se pripremimo za te igre, koji su nesebično svoje letni raspust koristili za to da nam pomognu, da se spremimo na najbolji mogući način. To su oni ljudi koji dolaze i na koje računamo i jako mi je drago da oni sad svaki dan kraj sebe na treningu imaju osobu koja je već to uradila i koja im je uzor, a ona je uvijek tu da podijeli neki savjet i da nekako nesebično dijeli to svoje iskustvo sa njima i sad je njima jasno da je to moguće. Jer osoba koja je odrasla uz njih, koja svaki dan je tu s njima, radi iste stvari koje rade, oni je to već uspjela. Tako da mislim da im je svakako taj put nekako otvorila i olakšala. I to je njena zahvala njima što su zapravo bili tu uz nju i gurali sve nas da dođemo ovdje da smo došli. Znači, svi su nekako bili tu uz nas i cijela ta naša porodica, klub je naša porodica i tu je moj suprug koji radi s Aleksandrom zajedno sa mnom i sa svima njima i svi su
dali svoj veliki doprinos tome, pogotovo on, evo ja ga ovim putem stvarno mu se zahvaljujem, jer kad god sam ja na putu, on je taj koji i klub ostaje na njemu i naša porodica i sve ostaje na njemu, tako da stvarno bez njega i bez njegovog nekakvog iskustva, jer on ima puno više iskustva od mene u ovome i tih nekih savjeta, zaista mislim da ništa od ovog ne bi bilo moguće. A kakav odnos imate sa Tekvondo savezom Hrvatske? Da li sarađujete, trenirate zajedno? Da, i baš mi je drago zbog toga i jako često borci iz Hrvatske i treneri dolaze baš ovdje kod nas u klub i imali smo sparing partnerice baš iz Hrvatske koje su nam pomogle da se spremimo za ove igre u Parizu i jednostavno jako smo dobri. Aleksandra ide tamo i ostali ekipa iz kluba ide tamo i sve nekako trudimo se uvijek, mi ih uzmemo kod sebe kuće da spavaju kod nas, Aleksandra spava kod njih, kod kuće. Znači to je toliko neki dobar prijateljski odnos da stvarno smo prezahvalni na tome i presretna sam ja osobno, eto. I samo za kraj, hajde da pošaljemo neku poruku svojoj deci novoj koja dolaze u klub, šta ih očekuje ovde i možda i neku poruku njihovim roditeljima. Pa svi su dobrodošli i mislim da će se ovdje stvarno osjećati kao od kuće i ovdje svako nađe svoje mjesto i ne moraju svi biti vrhunski takmičari na kraju krajeva, ali mislim da je važno da se bave nečim, da se na neki način i fizički i mentalno razvijaju, ali isto tako ono što svi naglašavaju, stvarno se ovdje osjećaju kao kod kuće. Ovdje će uvijek naći, mi imamo divne trenere koji rade s tom djecom i uvijek će naći nekako oslonac, riječ podrške, uvijek će naći osobu koju se mogu obratiti za stvari nevezano uz sport, nevezano uz tekvondo i mislim da je to ono jako važno. A i opet ako želite raditi vrhunske rezultate, tu smo da vas podržimo svim svojim znanjem i iskustvom i onako s ljudske strane nekako da vam pomognemo da sebe ostvarite na najbolji mogući način. Tako da svi su dobrodošli, eto, i vrata su svima otvorena. Petra, hvala još jednom što si govorila za Direkt i želim vam puno sreće u nastavku. Hvala vama na pozivu i hvala što ste nas posjetili u našem klubu, eto, i nadam se da se uskoro opet vidimo. Da, nama je bilo zadovoljstvo. Sa nama je bila Petra Butala-Kovačić.